Ćao ljudi, Džvaki su ovde, idemo u studiju da vidimo šta se dešava. Ajde samo. U fotka. Ako ne razumete. Ajde, ajde. Ček. Ćao ljudi, evo mu Brand Music Studio. Kao što vidite, oprema još uvijek nije povezana. Ali za 20 minuta snijemo session. Fidelio i Dejn malo kasne, ja sam malo poranio, ko rano rani spavamo se cijel dan, ali vi svako sa nama ostanite. Samo malo bit. Dobro je. Okej, Budući. bit će rap session. Iz tejpa celo, a? Okej. Mr. Dane je sa vama, pali ga sam. Fidelio. Džlakis, TV izdanje, Brand Music. Ovo je Brand Music dom, vreme je došlo ma boj. Afrika južna, novi soj, Fidelio muzika, novi zon. Album na mreži, Brand Flow, plavuša želi da pipne. 2 puta ekran da klikne. Nažalost ne postoji rehab, u moru su prevelike ribe. Ni Džlakis TV izdanje, kamere, prirodno stanje, čišćenje scene, pranje, Kanje, West, sranje, top liste u zemlji, ne ciljam ništa manje. Neću da kažem što želiš da čuješ, radite bolje, pa drugari let's do it. Vokalno-tehnički brendiran, formiran, uskoro uživo pevački duet. Vi snimate trap cool, pa gde ste do sad? Osjećam da otkad znam za sebe, šta sam i ko sam, pišem knjigu, bit će na policiji 808. Ne liči na njih, mimik u svojstvu s poslom, fraze su John Doe, Joe Frazier s bombom, ribizle frisbee, bumerang u rikvrcu zviždi. Ne znam gde su bili, Brand Music sa Firim bili, pedigre na vokalu izvini, ubudemo za volanom viski. Kako ti se čini kada odstoje pioniri, kartu u jednom smeru presto, skladišter ima Bezos, popravke nemer, tepi iz jednog, znaš koliko sati predveče u crvenoj s hercom, od ugla do banke tesno, iste priče razlače često, testo je va kapele, samo fali ti jesto, ti reme što medalje mi ispoštio besno, Media Show, ni Džlakis, Brand TV, Mr. Dane, Pop Don, Duple tu je sa novim imenom, a ključ je Fidelio, ti pazi, Vantona si druže. I Džlakis, TV izdanje, Brand Music. Ček, ne.